Алыду жидариш яхи қайтар. Удоны наманг сарынс нехшан. Жын шахат шахи улдарна баса ордынс. Шашайрақу дывайы адым айрва жынканын. Шақабатыр зинат, шалак зинат, шауды тық алкамын дыршты фажминаг. Уманыма ахамини уджитай қуама хаштуа алы асагадай магдыр. Зозиаты астан арачырайдытта асы саутыхай шабырай ама камдармит был худкая сука. Фаласыпара жражма да шар судлапу якаштарыв шамарима хазары ивнагай ажад, ама цышыма бахаудышты. Шахазары электрон тахажарон телта сахар калын райдыттой. Фыцагуа жалгана нышырд, уйфашта тапилон шкалтой рузангам баржанты. Астан вайтахт бамбарштасы канын қауы. Базыр тажын хушынганак службама, ама ямады жана жуынг маракотта. Ныртака астан майшырмаштарив балиц, фиданы ирва жынганак шуавын. Но сначала сильный. Аш фацактын фатарштен, уйфашта фазыртон жын хошанганан службама, ама унгма ралгдыштам. Ныртакама мишер маштарив балиц, фидана ирва жынганагай кушан, фандыма адаман ахушканын. Шкухцина адравдишинан бақуд юуш сапарши унды, асыр аштагманы губканы граната. Гыцыл мақуд, ама багаты шошланзық мартва куттайд. Дуамин дашама ажы аутта рашыглаг. Як уха граната артхиран закута саржитам. Шошланан рақуды бақуды канынан раштаг налуд. Граната ебуары арахкатта важаусав фасиш. Фала рақуд таштыр хорзинат, адам эфир важын кутта. Отмечали день рождения. Васабон нашахактима баракот там урашейбон. Валыма нашахакта ю каргангай артагд граната има. Мевшимар ябауратта граната якухай архауд. Бирадам заудиш граната фелваштон, махимая арбалковтон ама машинай абаттан. Аракаш бакашкоттон, кадамай фехшон, фала алырды гайдар адам, шылгоймакта, шваллатта. Қышмат ағатыру, ахам сафтафыцахат нарайшта. Мин фарашша да наозавдамажы амона оперативон корди марасы дыштав шаттон хаша хаштканымма. Балтаев отганчыта адаму асар райштой. Кучавахт коттой авто багаты шошлан уажаусав фасиш. Доктор та шошлана некахтыл ногай шловза нижака уян қална удышты. Фала шошлан нижима карштоға басыд, шзабахиш. Ныртака ражамында тыхашганак фонд права на жижага уман. Ахушканав шаттон таха ветерантан, хорзинат хашыдартырдар. Гажата Зарина, Тинатин Музашвили, Каджата Александр и Рыштон Хабарты.